Oh, 1, 2, 17, 18, 19, 20. Ayan guys ha, 20,000, mabilog la po. Reta pong binyayo ka na ako, which is 10,000 plus lamo po rito. Sa benta ng 11, binuo ko na lang pong 20 mil. Papa MJ, live on air. Papa MJ, live on air. Aning saya, aning tuwa, kahit saan ka pa. Papa MJ. Hello, Soy! Hello! Kamusta ako po? Limata ng banwang ngeni. Lima na akong banwa sa Papa MJ. Ayan, Papa MJ live on air. Magpasalamat ko kay nga pong ginuin ka na akong programa. Mira siyang 5 banwa. Limata ng banwang abe-abe, king kalokwan, kalusayan, kareng mukbang, kareng kalokwan, kareng babae, yako mo. Yeah guys, at saka igit kanita itang makasauta mo, kareng kabalenta mo, at saka ngenig soy uling 5 years tana. Nung atatanda na niya po'y dara itapong ating masakit king ate. Itandara gulat yan. Actually, balikan tayo, which is a tunak talaga ngeni keni. Retang ega ng vinye yung saup kayo, iduwang ko na lang ngeni kayo. Actually, so magkano la muna marete retang binye yung gawang ko, dagdagan ko la pa guys ha. Ini bilang kain na ning kaya programa bilang malam kasi yan magsayata mo. Ita, tsaka alwa mo'y darit ang ating masakit ate naman yad south kaya katamo hanggang barya-barya mo. Ang po pakaretang alwa tamo kabalen, sumaup tamo pa. Naya kabalen, tsunak nga ni Karela. Kumustan tayo, ita. Depal Valdero go, danom kingat yan. Punta lang ko niya kabalen. Kabalen, at tsunak ko pong nga ni Karela kang darang Jocelyn. Itang kabalen tamong manyadrugong south kaya katamang dyang barya-barya mo baka dito makasali ang panulo na. Ayan, kaya beke po yung anak na uling po makapagsalita nandin po dela dia po king hospital ka no, bantap lako day tanda no mo king atsyano king katawa na itang uling daragulyo kay atyan. Ayan puro po makapagsalita masakit ya panandaman asin talagang gagagana na din bayo kumigkay. Kaya ko na pa masyadong paksabihan uling utang gagagaya mas lalo yung mamagot itang kayang sugat o retang numakanandang liya ko yung danom. Ay ni po, pepasaw ko king anak na baka nito kay hello, Che, kumusta na ka? Areni po, retang ega-ganang binyeyo ka na ako kareng followers ko, kareng kabalen ko. Actually, miras lamo po magkano reta, 10,000 plus lamo po sa benta ng 11. So, iya ko po uling anniversary na ning kanakong programa which is limata ng banwa sa Papa MJ. Buwan ko na la pong 20 mil o 20,000. Baka nita, makasawag tamo kang dararugo. Pera la rin, manyaman yung sasawag. Basta taos king puso. Ayan kung anak na saksiya, idwang ko na pureng pera kaya na kabalen. Che, pwede pong pakipala din gamit yun. Kabalen ha, sige ta siya pong makayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan guys ha, 20,000, mabilog la po. Reta pong binyayo ka na ako, which is 10,000 plus lamo po rito. Sa benta ng 11, binuo ko na lang pong 20 mil. Kanito, makasawp tamo mo po kan dara. Ayan, ako na po masyadong kutnan idara uling masakya panan naman. Che, po to, bisa kayo po magpasalamat ka rin followers ko, karetang sinaw. Pakisikan mo na mo yung boses mo. Sikan mo yung boses mo, Che. Ayan. Sige, Salamat.
Awa, maragul na pong sao po. Awa, bangka nito. Ne, kabalen. Manyaman ni sasaw. Basta taus king puso tamo. Ay ni pa. Kabalen, reta pong bisang mamyesaw. Which is atin tao naman Gcash king screen tamo. Yan mo po, ne, ala pong alwang Gcash. Oret ang bisan direct takarela, uling alala pong Gcash, alala pong video o na namang klaseng bank account. So, malyari kayo pong direct takarela kini. Kening Purok 3, Santo Domingo, Minalin. Pangutang mo po idalds, ipoyu, nanang melyang magweting, baluda ne po kanita ne. Ayan, kabalen, areni po ne. Dakala-dakal pong salamat, maragula pong sahop, karela rin. Kita mo kabalen, binuo ko na lang po 20,000. Maliban kanini, ating tao pang dinan sahop. Ne? Nang, dakal salamat ne. Magpagaling ko ha. Kami lala ko pag-aso. Ren panulong ni kain na lo. Kumbaga masika na lo. Ne? Dar, salamat ka. Ayan. Magkasaki erugong gagalong po pang magsalita uling bisbus diata pepalwalda in dalam ne kabalen dakal pong salamat Papa MJ po of Kapampangan worldwide dakal pong salamat Papa MJ, live on air. Papa MJ, live on air. Aning saya.